Yes, ikaze nanone inshuti bakunzi bacana kuri Ibakwe Media TV. Reka nongere mbasuhuze mbifurize gukomera. Mbahe ikaze irambuye muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 30 Mata 2026. Ukwezi tugusoje amahoro turi kumwe ndetse dusangira amakuru. Reka rero no kundi tugiye gutangira kwa Gicurasi tugutangire turebera hamwe byinshi bigezwe ku mutekano ku butaka bw'Iburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Tugiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira: General Sultani Makenga n'umujinya mwinshi n'abayobozi ba M23 nyuma y'uko ibiganiro byahariya Montreux mu Suisse bikubise igihwereye. Akoze inama ikomeye cyane isize hanze imyanzuro ikomeye cyane turaje tuyikomozeho tundebere hamwe abo kurande rwa guverinoma Kinshasa ese bari kwitegura bate. Biragaragara ko urugamba rushobora kuza kuba rusubukurwa hagati y'impande zihanganye, intwaro ziri gutyazwa zikusanyirizwa hamwe ngo mu by'ukuri intambara y'ubure mu minembwe. Abaturage baho ngo bagiye gutabarwa mu buryo bwihutirwa cyane, nibikubiye mu by'ukuri mu biri kuvugwa cyane ko byaganiriweho hagati y'abayobozi ba M23. Turanyarukira mu bice bitandukanye by'Iburasirazuba bwa Kongo, turebera hamwe amakuru ari kuvugwa cyane kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyirizina, ariko kandi tureba ibitangazwa kuri Wazalendo ndetse na FRDC. Hanyuma ingabo za Zambia zigaruye uduce dutandukanye muri iriya ntara ya Tanganyika. Ese nutuhe duce misiyo y'izi ngabo ni iyihe? Turaje tubive imuzini muzingo. Turanyarukira mu Burundi turebera hamwe uko intwaro zikomeje kugenda zihindagurwa mu buryo budasanzwe. Turagaruka muri Uvira turebe se umutekano wifashe ute, muri Minembwe byifashe bite, hose tubabwire buri kimwe gatanu ku kandi. Rero Cyprien turi kumwe muri studio ngira ngo abasuhuze. Reka nsuhuze abakunzi ba Ibakwe Media TV. Mukomeze mudushyigikire tuzamuke. Barabimenye ko ariho bibera. Hanyuma wabonye ko u Rwanda rugiye gukumira abana bari hasi y'imyaka 16 kwikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga. Urubuga nkoranyambaga barimo gutunga urutoki cyane ni TikTok ndetse na YouTube. Aho usanga abana bumvaho cyangwa se barebaho ibintu. Harabagaragaje ko bakurikira amakuru ashyirwaho ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se n'ibindi bitagenewe abana bakabikurikira. Rero Minisiteri ikintu ishaka ko nta mwana uzongera gutunga konti kuri izo mbuga nkoranyambaga. Bagiye gukorana nyine n'abazishinzwe kugira ngo barebe uburyo babigenzura. Ariko iki ni igitekerezo cyiza muri Indonesia, muri Australia naho birakorwa. Ariko ngewe ndimo ndareba nkasanga responsibility ya mbere cyangwa inshingano za mbere zifitwe n'ababyeyi. Ababyeyi ni twebwe ujye kureba ugasanga umwana afite amezi 6 yarira wamuha telefone ushyizemo udutente cyangwa se uturirimbo akanuma n'utundi nibwo aceceka. Nta mubyeyi ukizi kuzembagiza umwana. Nta mubyeyi ahubwo ugihoresha umwana ibere ntibigishoboka cyangwa muhamata, ahubwo nuko uhita afata telefone, nyamara gufata telefone agashyiramo udutente cyangwa agashyiramo utundi. Wa mwana ukuriye muri uwo muco wuko ikintu kiri buze kumunezeza, kiri buze gutuma aceceka, kiri buze gutuma agira umutuzo ari telefone, azagera ku myaka 7-8 agiye mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza akubwire ngo nkeneye telefone. Niba azajya bamuha homework y'imibare kubera ko telefone azayigira ubumenyi burenze ubwo wehuze. Usanga aho gutekereza kuri iyo homework arimo aratekereza calculatrice. Njye byigeze kumbaho umwana bakamuhereza homework yo guteranya no gukuramo, akaza agafata telefone ya mama we abashe guteranya cyangwa yarangiza akajya kuri calculatrice no kugabanya. Biza kurangira umwana wo mwaka akagenda akayikosoza ukabona yabikoze urebye mu ikaye yo mwaka, ariko ikizamini cyaza umwana akabona 0 kuko ya calculatrice ntago yifite. Ntabwo gukoresha umutwe kugira ngo akore icyo kintu bimurimo. Ubwo n'uburyo bumwe bishobora kwangiza umwana tutarage no muri ibyo ngibyo byango by'amashusho y'uko zasoni. Kugabanya ububasha bw'imitekerereze y'umwana. Ikindi cya kabiri gutuma umwana abimbata yizo content ziri ku mbuga nkoranyambaga, akumva ko arizo zatwaye amarangamutima. Rimwe na rimwe zitubaka akumva ko arizo zatwaye amarangamutima ye. None uyu munsi hari n'icyitwa Smart TV.
ingo nyinshi zifite internet zigakoresha nuza smart TV ugasanga umwana arafata telecommande arahita ajya mu dushotsi videos ariho arahita ajya mu tunuza mu dutente ari naho wowe azakwihisha muri cya gihe urabona ari suggestion YouTube zitanga cyangwa n'izindi mbuga nkoranyambaga hakurikijwe ibyo usanzwe urebaho uwo mwana nubwo avuga ngo gutunga konte ashobora kudatunga konte ariko agakoresha konte yanjye kubera ko nyifitemo muri smartphone akazajya bireba bivuga rero ngo responsibility ya mbere ifite umubyeyi wo kubanza kumva ko umwana hari indirimbo bajya bavuga ngo biza tubireba bakavuga ngo umwana wa kera bamuhoreshaga ibiryo nawe uyu munsi bamuhoresha isigara ngo ni amajyambere kera bamuhoreshaga ibiryo ribereye nyine cyangwa ikindi uyu munsi noneho abana barabahoresha iki telefone ngo ni amajyambere yego ababyeyi babanze bumve yuko umwana ntahoreshwa telefone ariko se we ntabwo ushyigikiye ko abana bamenya gukoresha ikoranabuhanga mu gihe cyanya cyo niyo mpamvu leta nawe yavuze ngo imyaka 16 kuko ndi kubona ubuzima butwaza igituga abantu uzi ko ku buryo umwana w'imyaka 16 ahanini usanga mu miryango hari inshingano yadatangiye kwifasha reka nkubwize ukuri hari ahantu nigeze gusura computer lab y'ikigo cy'amashuri muri segonderi hari ibyo twakoraga yego abana baza kwiga computer yego kwa kundi nyine mwarimu yarasohotse agiye hanze sa n'uwinjira nyine kugira ngo nkomeze hari ibyo twarimo dukoramo imirimo ikigo cyari cyaduhaye yego abana bose 99% bose barimo bareba pornography abandi barimo bareba highlights z'imikino yego mwarimu arasohotse agiye hanze gato yenda agiye kuzana kaida pere ngo bakomeze urumva ahantu bahise bajya bari muri porno yaratinze ko urumva aho rero niho hantu ubona yuko udacunze neza kandi n'abana narabajije barambwira ngo iyo classe yari y'abana biga mu wa kabiri bafite imyaka 12 na 13 kutarageze bivuga ngo icyo kintu rero leta ndabishimira ko igiye kubikora ariko responsibility ya mbere ifite umubyeyi ababyeyi ni batabyumva yego nta kizakunda ndagira ngo nkubwire ko ariko nanone mbona ko bifite ingaruka ari nayo mpamvu byarebweho ariko mbona ko hari naho byagize byafashije hari abana basigaye babona uburyo bagaragaza impano zabo binyuze mu ikoranabuhanga mu gukoresha imbuga nkoranyambaga umwana ukiri muto rwose ukabona icyo ashoboye arabasha kugira gute kukigaragaza amategeko mpuzamahanga ariko ntabwo abyemera we kayina muri uyu munsi ukungana gutya ntabwo ushobora kugenda ngo ufate umwana w'imyaka tubare 7, 8, 9, 10, 11, 12 ngo umuzane kuri Ibakwe Media TV ngagicara aho ngaho ngo nimurangiza ngo mukore ibiganiro bikora ureba arahita bagufunga nta gitegeko ribyemera n'umwana gufata imyaka 16 nyine nukuvuga ngo hari ibyo umwana agomba kurindwa uretse no kurimo kumukoresha n'akazi ariko se ibitekerezo uwo mwana afite byo gushungura ibyo avuga n'ibyo atavuga kuri izo mbuga nkoranyambaga ubushobozi bwe n'ubuhe leta ngenda yishimiye ku bwanjye ariko imenye ko inshingano za mbere zifite umubyeyi ababyeyi nibatumviye gahunda ngo bayubahirize ntabwo izakunda yego urakoze cyane kuri ingingo kuri ubu rero Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation yatangaje ko yatangiye gutegura gahunda yo gukumira abana bafite imyaka 16 kumanura ku mbuga nkoranyambaga ku buryo rwose batazongera kuzigiraho konti cyangwa se kuzijyaho ngo barebe ibyashyizweho bari mu Rwanda kugira konti no kuzireba kugira konti no kuzireba ni ibintu biri bitandukanye ngo kugira ngo bikunde abakuru babo bana ababyeyi babo bana nibo bazabibaha ubwo rero birasabwa aho rero harimo responsibility ubukangurambaga buzibanda cyane kubwira abakuru kumenyesha abakuru ko bitakyemewe ndetse n'ingaruka nabo nkeka ko bazibona hanyuma reka twanzike n'amakuru ubwo ariko turebera hamwe impinduka zindi zakozwe muri guverinoma y'u Burundi turebere hamwe ibiri kuvugwa mu gisirikare cy'u Burundi turebe ibyakozwe na FDLR muri Uganda amakuru ni menshi nahoze mbona hari n'abashinwa 11 n'abanyekongo 3 batawe muri yombi hariya muri Ituri turabifimuzi hanyuma bwana Sipiri yendagira ngo umbwire cyangwa se twinjire muri iyi nkuru byakomeye ejo hiriwe tugaruka ku makuru yitangazo M23 kize hanze nyuma y'uko iminsi 10 yari yishize
amasezerano yo mu Busuwisi adashyizwe mu bikorwa. Ikintu bisobanura ikintu gikomeye rero, ikintu bisobanura kugira ngo abantu babyumve, ku itariki 17 basinye amasezerano mu Busuwisi, yarimo ingingo, reka turebe ingingo yari ikomeye irimo abantu twese twasamiye hejuru, yasaga naho yari itegerejwe, iyo guhererekanya imfungwa. M23 urutonde rwagaragazaga 311, yego, ku ruhande rwa leta 166 bagomba guhana, yego. Icyo gihe byabaye ibintu byiza. Mbere yuko 17 basinya, auditora militaire ubwo ni nk'abashinjacyaha ba gisirikare bagiye muri gereza, cyane cyane yizwe nka gereza nkuru y'Amakara hari ya Kinshasa, babaza buri wese imyirondoro ye, ibyashinjwa, aho yafatiwe, byose nyine bigerekeranye na dosiye ye, yego. Barangije baragenda. Icyo gihe rero iyo nkuru yaje ari inkuru nziza cyane kubera abantu bamaze igihe bayivugaho. Wibuke ko amasezerano ya mbere yo kurekura izo mfungwa yasinywe mu kwezi kwa 9 umwaka ushize ku itariki 14 mbere yo kwasinywa na Gahigi. Niyo protocole ya mbere yaganiriweho iranasinywa. Ariko nta bantu M23 yahereje Kinshasa. M23 imaze guha Croix Rouge abantu benshi, bamwe banasubiyeyo, uretse abasirikare 5,000 barutse gutanga. Kinshasa ikabanga ku bushake ngo bashobora kuba arimo aduye, ngo ni abaduye. Ubwo rero ibyo ngibyo urumva iryo tangazo baragaragaza ko ngo mu byagoranye ari ukumenya imyirondoro y'abo bantu, ibyaha bashinjwa, kuko nkeka ko wigeze ubona imanza zaciriwe abo bantu se. Reka nukumva amakuru ngo barafunzwe. Reka nkubwire, harimo abantu bafunzwe na dosiye zabo zihari banakatiwe, yego. Noneho Croix Rouge nayo yakoze urwo rutonde, ndetse abo bantu bari barahawe n'amajeto muri gereza abaranga. Abo bari bafite jeto. Nibejo bundi auditora militaire yagiye kureba mbere yuko hasinywa amasezerano, igendeye ku rutonde rwakozwe na Croix Rouge rw'abo bantu basabwe na M23, yego. Ariko haje kuzamo imbogamizi ikomeye. Aba bantu dushobora kuba tugiye kurekura ko bashobora kuba atari imfungwa z'intambara, ahubwo ari abasivili bashinjwe ibindi byaha, yego, byakorewe abasivili, za viole, ubujura, ibiki ntaho bahuriye n'iby'intambara, cyangwa ibyakorewe leta n'ahantu bahuriye n'intambara. Ntabwo higeze none M23 ikabashyira ku rutonde nk'abantu bayizize, bazize M23, kuko hari abafunzwe bivuga ko ngo bari abakozi ba M23 bakorana nayo bagira ibiki, aho gasanga hari ibindi byaha bashinjwe, ugasanga ibyaha baregwa ntago biri na M23. Aho rero nizo mbogamizi zagiye zibaho. Hanyuma nyuma yuko bidakozwe, M23 yidekara yaravuga iti twebwe ikigiye gukorwa. Ubwo ngubwo habaye inama ngira ngo turebere hamwe. Biravuga ko ngo nyuma y'itangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka avugira AFC M23, ubu umugaba mukuru w'ingabo z'uyu mutwe General Sultan Makenga yakoranyije inama ikomeye n'abayobozi bakuru b'ingabo ARC birumvikana, ndetse n'abo mutwe watwirwaneho, ngo ni inama idasanzwe yiga ku bibazo byo gutabara abaturage ba Minembwe. Ni inama twirwaneho hafi ya yose yitabiriye, ndetse n'abasirikare bakuru ba M23. Ubwo niyo bavuga Makenga, menya n'abatwaye sibe bose baba bagaragaye bahageze aho ngaho. So iyi nama iriga ku gutabara abaturage ba Minembwe. None mbwira, ntibisobanuye ko intambara igiye kubura? Mu mpera z'icyumweru gishize General Jules Mwirambwe, banza Jules Mwirambwe, yego, umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, yagiriye uruzinduko mu gihugu cy'u Burundi, yego, aho yagiye guhura nabo bafatanya mu kurwanya AFC M23, yego, by'umwihariko abarwanira ari mu Minembwe, yego. Ikintu cya mbere cyajyaniye umugabo ni ukureba uburyo bari buze guhindura imirwanire nyuma y'igitutu gikomeye bashyizweho n'ibihugu bitandukanye n'umuryango mpuzamahanga, yego, bikurikiye imyigaragambyo abanyamurenge bakoze i Washington DC hariya muri Amerika, ndetse no muri Kenya, n'amatangazo akomeye yakomeje kugenda asohoka agaragaza jenoside iri gukorerwa abanyamurenge hariya muri Kivu y'Amajyepfo, yego. Bakareba ibyo ngibyo bisa na hari igitutu bashyizweho. Noneho uyu munsi kuba
birumvikana hari ibyo bateguye by'uburyo bashobora kurwana. Yego. M23 isa naho ayo makuru yayamenye. Ahanini cyateranye n'ugushaka uburyo hari buze gushaka isobanura mpamvu ry'uko ibyaganiriwe bitubahirizwa, kugira ngo habaho wenda nk'amaoperasiyo atandukanye yaza gukemura ikibazo cya Minembwe, bitiswe ko barenze ku myanzuro. Urabizi abantu basinye icyitwa Gahenge. Yego. Erega n'ibingibi basinye ngo M23 ngo ijye mu Gahenge, uzi ko bari babahaye icyumweru kimwe y'uko bitangira gukora. Nyuma y'amasezerano bari batanze icyumweru kimwe, none ibyumweru bibaye 2 nta kintu kirakorwa. Kubera imbogamizi zirimo mu kirere cya Kongo, uzima amadrone, ntabwo ibikorwa byo kugenzura Gahenge bishoboka. Yego. Bivuga rero ngo M23 ishobora gutangira operasiyo zikomeye zo gushaka uburyo ihangana na FARDC hariya munuza mu Minembwe, ariko noneho igendeye ku kintu cyo kuvuga ngo twaratabaje, hasinywe ibishoboka byose bya Gahenge n'ibiki, ariko byarananiranye. Ariko ku rundi ruhande ntabwo uri buze kubona, dushobora kuza kubona bitewe na installation ikomeye y'intwaro M23 yakoze. Yego. Izi intwaro zirasira kure, izo ntwaro zishobora kuzajya kuzarasa .0 M23 itagiyeyo, cyangwa se n'izindi base militaire, cyangwa se abitse ibikoresho bya coalition hariya muri Uvira. Ariko M23 ntabwo nyibona intambara n'ubundi ntabwo ibona yerekeza Uvira. Intambara n'ubundi irahari, ntabwo nyibona ijya Uvira, ariko ishobora, reka turebe, ishobora gukora operasiyo. Operasiyo yakoze Kisangani yo gusenya za drone. Byarakozwe kandi byarakozwe, nabo barabyemeye. Urumva twabikoze, banabyemera bati twabikoze. Abahungu bacu barabyuka bakagenda bakirwa Kisangani bagakora akazi nimugoroba bagataha. None se abahungu bavugaga nabayo umuntu Uvirayo ntibamanuka bakajya gukora operasiyo bakagaruka? Oya, ntago bazoherezayo umuntu. Uyu munsi nibabonye raporo yasohowe na nuzana komisiyo yo mu nteko ishinga amategeko ku bijyanye n'umutekano, yagaragaje ko ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagowe n'ikoranabuhanga rigezweho mu ntambara. Yego. Kandi ngo umwanzi afite irirenze rya leta, ari nacyo kintu cyaje gutanga balance mu mirwanire. Yego. Kuko urumva ubona abasirikare benshi. Yego. Cyangwa bumvaga ko bafite n'ibikoresho bihambaye, ariko M23 yaje kuzana tekinoloji ibikoresho nyine birenze urwego, bitanga balance. Yitegura icyagoranye, yiteguye yumva ko yitegura umutwe w'Inyeshyamba usanzwe. Batsinze 2013 na 12 cyangwa se bahangamuye barwanye nayo bigakunda. Baza abahungu byahinduye isura, baza bisize insenda barabakubita. Ari nayo mpamvu Kinshasa yatangiye itemera ibiganiro. Yari ziko ntaho M23 izamenera, bazabatsinda. Bati se tuzarwana na bino byihebe tujye no kuganira. Rero bamaze kubona ko burya atari buno. Hanyuma amakuru aravuga ko M23 ngiri kwakira ibikoresho, kandi abakorerwa guverinoma Kinshasa bavuga ko ngo ni support bahabwa n'ingabo z'u Rwanda. Kuva from day one intambara itangira twabigarukagaho, Kinshasa ishinja u Rwanda ariko n'igihugu cya Uganda kuba inyuma ya M23. Ibyo bikoresho rero ngo nibyo bizifashishwa mu kwigarurira Uvira. Ni bimwe mu byifashishijwe nanone ubwo bayifataga mu mpera z'umwaka ushize. Ndetse ngo ni ibikoresho M23 ngiye ku bwanjye na tutarakomeza mbona izigarurira Uvira. Oya, ese kuki ntabwo M23 izigarurira Uvira? Yenda reka mbisobanurira abakunzi bayiba ku Media TV. Yego. Buriya hari ikintu bita amasezerano ya Washington. Hagati mu mirongo y'ayo masezerano, cyangwa se ibyo abantu batabona muri ayo masezerano bihishwe, bigaragara yuko M23 yemerewe hatarimo Uvira. Ibiganiro bya Washington byibanda ku kijyanye n'umubano n'imikoranire hagati y'u Rwanda harimo n'umutekano nyine. Kuki bya M23 bizamo? M23 bizamo kubera ko bibazwa nde muri ibyo biganiro ko haba hari Amerika, Kongo n'u Rwanda? Kubera iki se M23 yafashe Uvira hagana mu Rwanda? Nicyo kibazo rero nshaka ko abantu urumva ko bifitanye isano tugitekereze gutyo. Noneho ikindi kintu gihari, kubera iki Amerika yategetse M23 ngo musubire inyuma muve muri Uvira, nuko yayifashe itayemerewe.
mu buryo nyine gahunda zose zapanzwe. Bayifashe batabizi se ko batabyemerewe, bari babyibagiwe babirengaho birangira bite? Kuko bari babizi ariko intego yari ihari. Intego yari ihari buriya hari ikintu M23 yatsinze leta ya Kongo nk'igitego cy'umutwe cyangwa cyane cyane abarundi. M23 yafashe Uvira nka teritwari irangije irekura Uvira nka mairie de la ville. Yego. Aho ngaho byibuza ko kantu niko mpise noneho M23 yari Kamanyora. Kugera muri mairie ya Uvira. Ese Kamanyora si muri teritwari ya Uvira? Yego. Kamanyora ya Uvira? Ubutarajya muri Uvira. Ni Walungu. Ubutarajya muri Uvira. Yego. Ariko hari ibice byinshi n'ubundi M23 ikontorora mu ma operato n'ubundi bya Uvira. Reka tubisobanure. Yego. Ahantu yari iri Kamanyora kugira ngo ugere Uvira hari milimetero 75. Yego. M23 ifata ibyo milimetero byose 75 kugenda Uvira muri mairie. Irambuka iragenda Makobola. Urabyibuka ko muri Tanganyika yagezemo. Yego. Mu kugaruka inyuma yarekuye mairie ya Uvira ako twakwita nka Kaji. Yego. Ariko teritwari iracyayifite. Reka kugira ngo tworohereze abantu. Nk'umuntu afashe Kigali yose, sibyo? Kuva Kamanyola. Yego. Afashe Kigali yose. Agiye kurekura arekura Nyarugenge yonyine. Nukuvuga ngo ikintu bafashe teritwari ya Uvira urekuye uriya mugi. Kuko yenda reka tubikore mu mibare. Yego. Barekuye ahantu barekuye basubiye hinyuma ibirometero 10 hagati y'10 na 15. Kandi basabwaga 30. 75. Bivuga ngo bungu kilometero bingahe? 60. Nuko ngo nubundi ya Uvira ishaka kubikontororwa na M23 mu buryo buri strategique. Nyine. Nuko ngo ibyo birometero 60 byabahaye uburenganzira bwo gushinga position militaire zireba Uvira munsi yabo. Munsi yabo. Bibaha n'ubushobozi bwo kwambuka baragenda bashinga position muri Haut Plateau aho nibikorerwa muri za Poezero n'ahandi hose babireba. Ikindi byabahaye ubushobozi bwo kugenzura icyitwa Pledo Ruzizi. Pledo Ruzizi bivuga ngo Uburundi barabureba gutya munsi yabo. Bushumbura barera munsi yabo. Na za Cibitoke n'ahandi. Ikintu cyateye ubwoba igihugu cy'u Burundi kugeza n'uyu munsi. Yego. Bakaba harateguye operation zo gushaka ukuntu bigarura Pledo Ruzizi, uwo mugambo kabugihari uri utegerejwe. Yego. Ntabwo urashira umugambo rero kwigarura Pledo Ruzizi. Kuko Uburundi baravuga ngo kuba M23 itunze Pledo Ruzizi ni nko kwemerera Ukraine kujya muri NATO. Ariko so Burundi bufite ubushobozi bwo gukura M23 muri Pledo Ruzizi. Ntibabishoboye. Ntabwo bishoboye kandi ikindi gikurikiyeho nacyo bwinshi. Kandi ntego y'umukuru niyo gukura M23 muri ibyo bice kugira ngo bazabashe no gutera u Rwanda. Ibikoresho barabifite. Ubirigi buri kubibaha ku bwinshi. Ejo bundi hahiye byinshi. Hahiye byinshi ariko biri gusimbuzwa. Yego. Ya Uvira wavugaga ko bari kuyu mujyi nyirizina ariko bafata ibice biki bagenzura umujyi. Guma. Ubu ngubu Uvira uvayo ugaruka Kavimvira ngo nagira ngo nkore uru rugendo M23 yakoze. Kavimvira ntabwo bari yo ni ku Kavimvira ho hari coalition nyine. Hari coalition ndetse hari kanagenzurwa n'abarundi n'amapatru y'abasirikare n'abapolisi buri yabarinda umutekano hariya muri Kavimvira. Garuka yitwa Kara naho hari coalition ariko ejo bundi twumvise ibitero coalition yagabye kuri M23 ahitwa Kabunambo. Twumva ibyabereye Sanje ama defense ya M23 yagabwagaho ibitero Sanje. Wibuke ko abagabye ibyo bitero n'abaturutse za Kiriba na Runingo. No kuvuga ngo M23 yanigiyemo hagati za Kabunambo. Ubwo ugarutse Sanje, Nyakabere, Mutarure, ahaza Ruberizi. Gegera ugaruka Ruvungi, Rubarika, Mitimbiri ugaruka za Kamanyora. Hose ni M23 igizite ihagenzura. Ari naho hari n'abaturage rwose yavanye Uvira bayiherekeje ku busabe bayisaba bati nyaboneka mwarese tukabagwa inyuma. Ko tutasigara hangaha. Abo ngabo bari muri ibi bice n'ubundi M23 igizite igenzura bya Kamanyora. Ndagira ngo abantu bacu babyumve neza ko
M23 ifite imisozi ya Uvira idafite umujyi wa Uvira. Ubwo ari nko kuvuga ngo urugero bashaka gutanga ni nko kuvuga ngo bafite barekuye umujyi nyirizina nkuko bari kuri hariya kwa mu mujyi ndani muri Nyarugenge nyine, ariko no bifite za Kimisagara, yego, ufite za Gatsata, yego, nibwo buryo birakomeye cyane. Hanyuma reka noneho turebera hamwe indi ngingo ikomeye cyane, iyi nkuru y'ingabo za Zambia ziri gusya zitanze se zigarura uduce ndetse ziri no kutugenzura mu buryo budasanzwe two mu ntara ya Tanganyika. Wayibonye ute? Hari agace nabonye ngo ni Moriro na Moba, ingabo za Zambia ngo zagaragayemo cyangwa zigenzura, erega byanemejwe n'abanyekongo ubwabo nabo ubwabo. Raporo ya komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko mu nama yanabaye, hari abaminisitiri bose bashinzwe ibijyanye n'umutekano wari muri Kongo. Jacques Menishabani hari no kuvuga ngo bagaragazaga ko hari ibice bitandukanye bya Kongo byamaze kwinjirwamo n'ibindi bihugu, bavuga Zambia, ariko ntabwo wakibagirwa Uburundi muri Uvira, ntabwo ushobora kuza kwibagirwa Ubugande muri Ituri, ntabwo ushobora kuza kwibagirwa ko Angola nayo hari ibice ifite, ntabwo uri buze kwibagirwa AFCM 23 hano muri Kivu zombi, Kongo yamaze gutakaza Kivu zombi. Ibyo byose ntabwo ari ibintu uri buze kwibagirwa. Bivuga rero ngo uyu munsi kuba Zambia nayo yongeye kugaragara muri Kongo cyangwa se openly ikagaragara yuko iri muri Kongo, twe twigeze kubitangaza ko Zambia nayo ifite ukuntu izazahara muri Kongo. Hari inama yabaye y'abashinzwe umutekano muri Zambia, numva ari igisirikare n'aba Kongo. Kuba rero uyu munsi Zambia yanze gutanga ingabo muri SADC, kubera ko izi neza yuko ifite partnership na leta ya Kongo. Byose rero ndabikubira mu mugambi cyangwa se muri mission ya President Felix Tshisekedi. Buri abantu nibashaka babisobanukirwe, President Felix Tshisekedi azasiga Kongo ari akantu kangana nk'ururimi, agiye kwicamo ibice. Kivu zaragiye byamaze kuba ko ibyo byo bihakana zabimbaze. Tanganyika Ituri yaragiye. Tanganyika hari ibice Zambia yafashe, ariko hari n'ibindi bifitwe na Tanzania, n'abantu nibayibagirwe basangiye. Katanga iracyahari, hari umutwe ugomba kuyibohora, hari umutwe ugomba kubohora Katanga, ukagenda ukageza Kisangani, za Rubumbashi n'ahandi. Hari umutwe ugiye kuvukira Warikare, uzagenda ukagera aho hantu hose, abantu bawitege. Kandi iyo operation iri general izayoborwa n'umuntu bita Joseph Kabila Kabanga, n'uzayobora iyo revolution. Rurankunda se ko avuga ku isonga y'urugamba. Rurankunda hari amakuru avuga ko ashobora kuba yajya kuri yasubira muri M23, ariko kuba yasubira muri M23 bakamubona nk'umuntu ushobora, kubera yuko precisement AFC izarangira izagenda. Urabizi ko AFC yaje yiyunga kuri M23, ariko vuba nga AFC izava kuri M23 igende, M23 hasigare M23. AFC nigenda izagera na Kabila muri iyo projet, ariko M23 nayo izabafasha kubera ko AFC nayo hari icyo yabafashije. bazashyigikirana no kwango AFC izakenera umusirikare iyo MOA izakenera M23 wari uburyo bazakorana simbizi niba bazaba abasirikare M23 ni bakenera muri politike cyangwa yabakeneye muri politike barayifashe nejo ubundi abonye ko hari aba expert bagiye mu Busuwisi nizeye ko batazatana bavuga ko ari abantu ba Kabila ibalankuriye noneho icyo gihe rero Rurankunda bavuga ko ashobora kuzira Rurankunda nk'umuntu wumvwa cyane muri Kivu zombi ukunzwe n'abaturage wabarwaniye Rurankunda buri yarafite umushinga wuko yagombaga gukrera leta ya Kivu ariko biza kurangira Barack Obama atamwemereye kubera ko ntabwo igihe cyari cyakageza ari dosiye zari zitarajya ku murongo yego aho rero niho hantu ubona ko uyu munsi Rurankunda aramutse agarutse muri M23 ashobora kugaruka muri M23 nk'umuntu ushobora gutwara ibendera ryayo muri Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru nk'umuntu warayitangije umuntu ushobora CNDP yasenyutse ikaba M23 umuntu ushobora kuza nagare we wayitangije arimo nabandi umwe muri bamwe ingiye mwamba
ariko Laurent Nkunda akaba ari umwe mu bantu bashobora kuza kuba ngo banahageze. Amakuru agaragaza ko igikundira afite aramutse anahageze hariya, bigaragara ko Laurent Nkunda aramutse ageze ara muri Kivu y'Amajyepfo, hari amahirwe yuko ngo na Wazalendo abantu bashobora kubona Wazalendo ishyize hasi intwaro, kandi akaba ari umuntu buriya ni urugire ngo ibintu ni dosiye izoroha. Bivugwa ko ibyo bintu byose tuba tuvuga bishobora kuzatwara imyaka 30, kubera ko hari muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo Burasirazuba bwa Kongo, Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru byigenge bibe Sudani y'Epfo nyirizina. Ntabwo nabyita gutyo. Imyaka 30 mbere na mbere ikintu cya mbere kigomba kubanza kubaho no kubanza gushyira hamwe abaturage. Erega buriya Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru habamo amoko menshi, kandi ayo moko usanga agiye afite n'ibisirikare. Yego. Bafite n'igisirikare runaka. Abanyamurenge bafite twirwaneho, Abatutsi bafite M23, urumva ndetse abafurero bafite imitwe izi za n'abahutu bari harere bafite imitwe ihari hariya. Ibyo rero urumva kugira ngo ubanze uharanire ubumwe bw'abo bantu, niho hantu babona yuko Laurent Nkunda ashobora kuziramo akenewe. Kandi noneho ikindi cya kabiri, Laurent Nkunda kuba yaza bizatuma abantu Kinshasa izabwira ngo musubire iwanyu byoroha, bashobora kuza biyumvamo aho hantu, ari naho kubera ko Laurent Nkunda ntago ari figure umuntu uza mu ntambara. Yego, bashobora kuzafite icyizere cy'uko nta kintu bari buze kuba, ntacyo bari butwara. Yenda umuntu niba ari nka General Masunzu, niba ari nka Gasita, niba ari se maze iminsi avuga ko Gasita na Masunzu rwose bari umuryango werekeza muri M23. Biravugwa cyane. Reka bijyanye n'iyo politiki hari, bijyanye n'iyo politiki hari cyangwa izo mpinduka zihari, ntibizatungura abantu, kuko none se ngubu Kongo nimara kugira cyangwa Kinshasa, katubyite Kinshasa. Yego, Kinshasa nimara gusa niyitandukanya na Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, umusirikare uzaba ukomoka muri izo Kivu zombi cyangwa umudepite cyangwa undi munyapolitike azaba akora iki Kinshasa? Bizagorana ko yari Kinshasa kubera ko akomoka ahantu hafatanye na Kinshasa. Uyu munsi aho hantu hamaze gutandukana, azaba ari yakora iki? Bizabyarangiye. Yego, reka gushimira cyane kuri iyi ngingo. Hanyuma tugana ku musozo, reka mbabwire ko hari raporo y'ubusesenguzi yasohotse yateguwe ngo n'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kuganira n'abaminisitiri bafite aho bahuriye n'umutekano w'iki gihugu, igaragaza ko igisirikare cyacyo FARDC kidashoboye kurinda igihugu bitewe n'ibibazo bicyugarije, birimo imyitwarire mibi, gukoresha intwaro zishaje ndetse no gucengerwa n'abamaneko. Mu Kuboza umwaka ushize nibwo komisiyo y'inteko ishinga amategeko n'umutekano iyobowe na Depite Mikindo Muhima Rubens yaganiriye na Minisitiri w'umutekano Jacques Menishabane, Minisitiri w'ingabo Guy Kabombo Mwandiyavita, Minisitiri w'imari Dudu Fwamba ndetse na Minisitiri w'abakozi ba leta ariwe Jean Pierre Leho, ndetse na Minisitiri wa mine ariwe Louis Watu Kabamba, n'intumwa ya Minisitiri w'ingengo y'imari Adolphe Muzito. Kuri 28 Mata, ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko ibiganiro byari bigamije gusuzuma ubushobozi bwa FARDC n'izindi nzego zishinzwe umutekano w'igihugu nyuma yaho ihuriro AFC 23 rifashe ibice byinshi byo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu kibaya cya Ruzizi, birimo umujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Minisitiri w'umutekano Jacques Menishabane yabwiye iyo komisiyo ko uretse ibice inzego z'umutekano zambuwe na AFC M23, ingabo za Zambia nazo zigenzura bimwe mu bice byo mu ntara ya Tanganyika iri mu majyepfo y'igihugu, mu gihe kandi ubwoko bwa Mbororo buri gutura muri North Ubangi buri guteza amakimbirane ashingiye ku butaka. Uyu muyobozi avuga ko umutekano w'igihugu ndetse n'ubumwe bw'abanyekongo biri mu kaga, agaragaza ko nihadafatwa ingamba zikomeye ziteguye neza kandi zihuse, ibintu bishobora kuzamba mu gihugu hose, kandi ko mu by'ukuri ngo bizahungabanya politike, imibereho y'abaturage n'ubukungu muri rusange. Minisitiri Jacques Menishabane yagaragaje ko abashinzwe umutekano boherezwa nabi mu bice bitandukanye, hagaragaza ikibazo cy'intwaro zikomeje kunyanyagizwa mu bice bitandukanye by'igihugu, ruswa yahawe intebe muri izi nzego zitandukanye, kandi ko inzego zimwe na zimwe z'umutekano zacengewe n'abamaneko. Minisitiri w'ingabo Guy Kabombo Mwandiyavita ubwo yahabwaga umwanya
yagaragaje ko nubwo FARDC yaguriwe drone zirasa ku ntera ndende ndetse n'indege z'intambara zifite ubushobozi bwo gusenya ibirindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi za AFC M23, iri huriro naryo ngo ryaguze ikoranabuhanga riyobya ibi bikoresho, imbaraga leta yashoye zipfa ubusa. Mwandiavita avuga ko gutsinda intambara yo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bisaba guhuza ingamba za diplomasi, ubutasi, gisirikare n'ubukungu. Ashimangira ko urwego rw'umutekano rwa Kongo rukwiye kuvugururwa muri rusange, FARDC ikibandwaho. Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi amaze igihe yaremereye buri musirikare woherejwe ku rugamba ishimwe ry'amadolari 320 buri abasirikare 11,180, ariko amakuru yatanzwe muri risesengura aragaragaza mu by'ukuri ko ayo mafaranga ataratangira gutangwa kuri abo basirikare. Minisitiri w'ingengo y'imari Muzito yagaragaje ko kuva muri Mutarama kugeza mu kwezi ko Kuboza 2025 igisirikare cyagombaga gukoresha miliyari 2 ndetse na miliyoni 900 z'amadolari, ariko ko hakoreshejwe mu by'ukuri 87.57% gusa, ibishimangira ko hari inshingano zitujujwe muri uwo mwaka. Ikibazo cy'ihangana rya FARDC n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo bafatanya mu kurwanya M23 cyakunze kugaragara kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka 2026, cyaganiriweho muri iyi komisiyo igaragaza ko iyi mitwe ihabwa miliyoni 4 z'amadolari buri kwezi, ariko ko imiyoborere n'imyitwarire yayo irimo ikibazo gikomeye. Minisitiri Ufwamba yasobanuye ko nyuma y'urupfu rwa General Major Peter Chirimwami Nkuba wayoboraga intara ya Kivu y'Amajyaruguru rwabaye muri Mutarama 2025, Wazalendo yagaragayemo akavuyo kenshi, ahamya ko uyu musirikare yari ingenzi mu miyoborere ya Wazalendo. Nubwo bimeze bityo, Minisitiri Mwandiavita we yagaragaje ko Wazalendo ari igisubizo cyiza cyo mu kurwanyirira igihugu, kandi ubufatanye buri hagati y'iri huriro na FARDC ngo bukwiye kuguma uko buri, aho kurikoresha nk'urwego rwa leta. Icyakoze hakabaho amavugurura atuma ryubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Minisitiri Mwandiavita agaragaza ko rwose mu gihe intambara izaba irangiye, abarwanyi ba Wazalendo bazarambika intwaro basubizwe mu buzima busanzwe. Hari bamwe rero bagaragaje ko batazemera kuba mu buzima busanzwe bwa gisivile, basaba kwinjizwa mu nzego z'umutekano w'iki gihugu. Murabizi ko tumwe mu duhenda abana Tshisekedi yemerera Wazalendo harimo no kubashyira mu gisirikare ubwo yabiyambazaga mu rugamba nyine bahanganamo n'umutwe wa M23. Mu yandi makuru, FDLR iravugwaho kugaba ibitero mu gihugu cya Uganda no gushimuta abaturage. Izi ngabo za Uganda rero UPDF cyangwa se Uganda People Defense Force hamwe n'izindi nzego z'umutekano z'iki gihugu ngo bakajije umutekano ku mupaka wa Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni nyuma y'uko abaturage bagaragaje impungenge kubera umutekano muke utezwa n'abarwanyi bikekwa ko ari abo mutwe wa FDLR. Abatuye mu duce twegereye umupaka cyane cyane ahitwa Nyabwishenya ndetse ahari muri centre y'ubucuruzi ya mupaka ndetse n'iya Nkuringo bavuga ko rwose bafite ubwoba bwinshi bitewe n'uko FDLR yinjira muri Uganda igakora ibikorwa by'ubujura ndetse ikanashimuta abaturage. Hanyuma rero nk'uko biri gutangazwa, abaturage bagaragaje impungenge zabo mu nama y'umutekano yahuje komite ishinzwe umutekano ku rwego rw'akarere ku munsi w'ejo. Nk'uko amakuru atugeraho abitangaza, ngo ni inama yabereye muri centre y'ubucuruzi ya Kamugemanyi iherereye mu kagari ka Kigezi ni mu murenge wa Nyabwishenya. Hanyuma umuturage umwe witwa ngo ni Rumaziminsi Vena avuga ko umuturanyi we witwa Musekura Jacques w'imyaka 57 utuye ahitwa Shunga yashimuswe mu mpera z'icyumweru gishize. Abantu bakekwaho kuba abarwanyi ba FDLR nibo babishinjwa. Hanyuma ariko ngo habayeho rwose kumurekora ari uko hatanzwe amashiringi 500,000. Babanje kubaka miliyoni 5, abaturage bati ntayo dufite. Hanyuma birangira babaciye 500,000 barayatanga, ariko ngo bacyuye umuntu wabo rwose yanegekaye kuko bari bamuziritse amaboko no mu maso, bamukubise bamugize intere. Hanyuma tugana ku musozo, muri turi abashinwa 11 babanye abashinwa 11 ndetse n'abanyekongo 3 bacukura zahabu mu buryo butemewe n'amategeko muri aka karere ka Nizi muri teritwari ya Jugu batawe muri yombi. Nk'uko guverineri w'intara ya Ituri abitangaza, ngo abo bantu
bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko mu birombe bya Sokimo kuva mu mwaka 2024 mu gace kamaze igihe karangwamo imitwe yitwaje intwaro myinshi. Abayobozi b'intara bemeza ko ibyo bikorwa byabaye akamenyero mu turere twagaragajwe ndetse ngo twazahajwe n'ihungabana ry'umutekano bikarushaho rero guhungabanya akarere muri rusange nk'uko iyi nkuru itugeraho ibishimangira. Guverineri rero yagize ati ibi bigomba guhagarara, ndahamagarira inzego z'ubutabera gukora iperereza ryimbitse kuri dosiye za Nizi na Aru igihe uyu mutwe wavumburwaga intumwa ntizari zifite umutekano kuko mu by'ukuri umutwe witwaje intwaro wari wamaze gutegura igitero. Ibi birakomeye cyane, twasanze kandi umusirikare wasinze aho ngaho, basanze umusirikare wasinze aho ngaho ngo kandi ngo agomba kumenyekana no guhanwa hamwe n'umuyobozi we. Abayobozi b'intara basezeranyije ko bazakomeza iperereza ku rwego rwo gusenya iyo miyoboro ndetse no kugarura ubuyobozi bwa leta mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri wa kane tariki 30 z'ukwa kane 2026. Shimire cyane Cyprien twabanye mu buryo bw'ubusesenguzi, hanyuma tubasezeranye ko amakuru y'ibiganiro byo hano kuri Ibako Media TV nakagaruka.